Your busia from my kwaba kesiye at the bar Shark TV GH so Yamisha will say oh Shark TV GH. Mr. Wa say we nyan subscribe or YouTuber Mr. Wa no subscribe ama yeselebe ya anytime biana yade video beto no oni nipa obedi kan enya notification meda say no wasa call Facebook sa na wako follow ye Yamisha pa na ene me guest e wo ha eye Evangelist Donko na asembia aba efa sofo bi hunte na ma sheda invite no aba no Prophet Isaac Forcing obo se wonim sa sofo no sa won kai ananyo ba ko esa ndi ho eni na sofo we ye sofo bia me pene nyompa na nasen we ne ba no meya na metietie mu no ense asofo ne bi wono ma atorenche metro na wo ya o se mesumi enipa metima ye bone mesumi enipa metima ye bone no kre na video bia me hwe ewo Antie Naa Oyerepa FM so Oyerepa TV Oyerepa FM o se Antie Naa program bia na na wiawie bia Oyerepa futuo ho ana me hwe ya mekohu atorenche ma ato Osofo ayiri na ebi mo tete mo nsa Osofo no so se ono ana akofa de yere no edi aba ene sei omo chirum sei osa chick bi ewo asori a wate no mu no osa wo empren bi a ono na wo miensa ai enyo na meka wo ewo video ni mebo amoa hwe ono na wo miensa na watoka akra ma no oba no enti mu nsensam na ebibri but yanka nko achi no yekwa video no mra na me catch you say one subscriber ya no subscriber ma yese de me kan e YouTube so Facebook so no follow ya kama pa Nyamisha yanko ne nko hemra Antie Naa mpacho wie de boko so nya boko ene se minua baawu Evelyn Pokua Forcing eda etoso February on the 10th ena minua ne kasae me ne kasa afon so na me wa Accra me ba Kumase 23rd February 24th February anajo be 1 me da hona makonta Pokua ni kunu efa afon frame anajo 1 say me wai na me so me wo Kumase ena se na me mra na Pokua efisa ena me so ni amfa ne ko hospital ba bia me wo no enya de a menya ka abasa time anajo 1 no nti je se bobe 4 enti me de communication na me ne wo mo yesa afa na me wo fa si ofra me ofa bra na ofa na wo we na me se bi bia me wo no me nya ka by this time enti mo mfa ne nko hospital enti me te se ba konta na yese ye ewurade na me se na die na asi not to say sana wo wu kra mom de ne ko hospital bi wo ampewio de na ko honom enti be dia me se mfa ne nko so mfi se hospital ho na wo no se emwa mfa ne nko emergency na ebofo a metwam aba ho enti one man bi wo ho wote ben ho me friend dade ana oje makonta ne phone ana ono bobo ono dade ne number ma me se ma me friend makonta ne phone no so bio me friend si ono dade ne phone no so se me fra me friend si wo phone enti me nya aka be for na me nya aka no me nam kwa mu ana me friend dade en se dade me twam akọ emergency o ana also menko emergency na brafie na se dade na asi ana also sister no wawu na say wawu say and also the blafie na de ho no ye beka nti mi koduru fie ho be 5:30 na me ko na nipa guom me wo fa si wo su wo bobra wo ye ko ye so wo twa hwe kolampo na mi wura adam ho a makonta no adamfo ba ko efe ni kusi wote ho ene na sofo nketwa no tete ho makonta no so ye sofo e wo ampewio enti me anam say na die na asie na wawu a mom yanko hospital ne funu no we body ni wan so a makonta ne se e ba sa no wawu ye na kusi no kusi ne de body no ko mochire na me say what na obi funu de oya oyire but wawu a body ne nyawo de abio enti na matimi de body ne ko mochire oso de ko mochire na hospital no doctor ne se
obi ehonum de obi wu a ye mane na ho even 30 minutes kura enti wo mu de body ne ko mochire na me say okay enti na ehona ye tete ne makonta ne me hoto no pa na mani abinte ne kusini kura na ko ye ntokwa wo mani ni mienu say ade enti na me kasa ba hat na nipa anya pokua nkwane nipa wo wu wo wi ase na me say na nyo nkwane nipa wo wu wi ase kwan office wo wu no na me nti ase because nipa no ya ante ne yale ya ante ne wuo ya ante ne yale ante ne hwe na sima nipa na wudie enti me so me nam kwan ma me ba no akontum ofa ase na ofre me ofa wo ba me kan se ma kire ofa ba me kan se ma kire o enti me kwaye no na osun yese watwa hwe kranti wantimi anka asem kro poten na opeso wo kan kire me no na animu tete ye ne yakọ abusuan so na me yese ne na anamu be na mutu omkwa no mu hu de omunye na me se na mabo abusuan amane ana om se afa no omu kọ tum ko bo abusuan panyina amane se di abani enti mi firi ampe yo hokọ abusuan panyina ne ne nyina tu ka akọ mochire ye ko ya body ni da ho ya pai ni sire mu de aduru ahye apam na me se na hwan na me busa mochire ma ne se hwan na ma kwan ma ye de aduru hye wose kusi na de body ni ba mochire nti kusi na ma kwan ma ye de aduru hye na me se what na body a obi body de utimi de aduru hye na se body no kra bia ye so ye mpa aduru no na se ye se ne sanete de a abusa panyin ye ntoto ye na omde body ni hye mochire nti ho na me request postmortem say no I was say me hu yale kra eku mi nua no enti me pese me hu me da me nka se obi na eku no but me pese me hu yale kra eku mi nua no because me nti wo na se enko se ebesi efunu no de nya de meti wo na se na abusuan de body no eye hu adwano de body ni share fridge me nti postmortem no kra no e ma me ne force no nua baako onua panyi baako ye ntokwa wo hospital ho hope exchange ye ntokwa wo ho no munye ntokwa keto ama abusuapanyi ye se mi ntwa akiri na ye nkotena ase ne ye hu de ebeye enti abusuan no kohyiae ye kotena afie aza asante ama me se ye tena ase 3 days a ne ye tu apo enti ye kotena afie no na ye abusuan ko se be ma na yie ye ko se be ma na yie be ma no ne na sorefo ne na abusuafo bae omo bae a omo asem nyina ne se abusuan de busa ne se ekwan be na be ma akra ne fa so ye because ye busu apanyina wu ama na ba yie wa ba yie memenda aba yie kwasiada na ni fiada na se akra na wu di a entiase anya adwuma nti won kire mu wo se doctor wo yale na o sedem na wo bo wanti wo ni duru hospital no na doctor wo wu ye nti wo wu na doctor ne se e low pressure na me se no nye low pressure me entiase enti abusuan no trance eye say okay enka ye she date ne ye hu kwan be fa so na me say no me request postmortem be man say da me na me say no enti me so me ye medical doctor bi adwuma na me explain me ase me di hu nkomo che no say no munko postmortem na me ye ya na me nya Dr. Sampene e contact na me friend no no ye say before you go postmortem no this am call report e police station because anya say results we be bia no omunye ntum na me call police station call report to ye busuani ne be man tese ma report to enne ade cha no 2 to 5:30 to 6 na one na busuani nyina ba me fie adan a one one bishop your friend Bishop Ebenezer one ni dwato ani a o ma dwato ne se o mepa chew se dan a o mepa chew se postmortem no nka ye ntwa so ye nya bibia ma ne nka nanka fense ajapade a woni oba ne bre peye no wonane ma enkwala because be ma no kasa ne yemu no be ma no so se oba bi wa asole ni mu a wa fa oba no ene oba ode na twempra ne oba na wo first one wato akwala ni din wa asole wo sabe na me kwa asole ni bi mi sister no ne kura akwala ne nsa sei e ma ye to akwala ni din mi sister ne dwale akwala no odwale akwala ni akwala ni bibia se woni no empo na awo akwala no wato akwala ndi akwala to no ho o ka kire mister ne se bema akwala papa se onfa akwala ne nto no ama odi akwala to no odi akwala to no ho ye ni mister ne nsu nim wasan no to so ne na wo second one sofo fa kire sofo no se wasan fa kire akoye oba no ho ade e wo abusua woni na abusua akoye oba no ho ade
wa bra wa mpata me sister no wa anya ne hwenti e de wontwi wo mo ntem a che say omo nka according to me wo faasi no say me sister no so wa na dwen say oka one ne kunu awale sem a awale asole ni begu enti ehye ne ho na awi no the last time me hu me sister no me hu no wa fon na mu na me say apokua me hu ye me to phone me to credit e gira phone so be 1 hour me start say bibia ni wona oye training bi ne de be enti wo wu sana de ekoso ni mu eni enti wo wu ye na me wo faasi e start e ka problem na ma me afam according to mo faasi just say wotimi pie be bo na sum no watuka no ko na yire ho se si am no ka say na yire na wo minister na ewu ye no before yes ye na yire so for sa wo yire a wo de na yire say fie omutim kwa watu yes ye na yire a body ni se fridge mama watu afifie ho no ma wote na yire so se si am no ka say oti oba so sanye na yire ana wa ye no wa de yi oba no wa de oba na yire se fridge wa koye no ho ade mama oba na yakuapim ni wa koye no ho ade de oba na yire se fridge ma yes ye no wa ye no ho ade waya no ho ade ne na wo 3 sese am no ka say akura ne hye kire nganga wa toka ama na wo say wo yusu woni ne nete wa ha flat wa to su ginya ase side wo a wo ne oba ne na tim sesi mama ono oba ne tim sesi yeti yakoye postmortem no yakoye postmortem na ma resource na ba commander na wo ho ana case ni sini so no commander na yasesa no de ye ma results so na ye pati say results na ba ye papa mu no de na doctor kai doctor say e poison doctor say e poison so obi ama no poison no so eku ne hyew o de man na no wu ye mama according to me what I see kire say de ntia ma me bre ya me ye post don't some report no akọ police station back police for ye ni CID ni nyina na fro car e call doctor the office first one ye call yankoto doctor second one yankoto doctor say something in papa something in office e wo tech ya call ho no the so 4 times ni nya report no ye di CID ni no doctor na ka say the report no also the CID ni nsem eni kwa so the share ye nsem there be mranti for my copy mama ebesi sa autopsy and I say postmortem na mko ye na say ni mama me can say almost be say 4 to 5 months ni and ya ka say you poison mama say body ni fridge 8 months ni mako court yanko ya mama say people ya chi obi enko to ni jenu mpo me just say ya chi obi ya chi be ma no when you born suspect say where are your prophetess ya say sorry ni mo prophetess Evelyn Forsen Mrs. Evelyn Forsen na ye suspect say poisoning doctor says something papa ye wie ya hunu say ye poison ya de akọ police station mama akọ police when the first suspect aye che no say no ma wanya bail when the first suspect me nya wo suspect no kunu no ya chi ni kunu no ana ye first suspect ya chi no ama ye say ya chi ne dina kotumo ama say ya bail no say wana mama wo say abusuani ni hwe ye ni hwe Ghana ha sika ne di kasa no mo did say doctor report oriye ye no mako kasa moko kani fi asem na say Antie Naa asem we so obi ewu show doctor timi anya daje papa ya ye adwuma hunu say ewudro bi afa akete enye ni wo eno wu eye poison na yentumi nkoko yenchi obi amfa ni ko gina adakam na yenye investigation na ona mi gina mama ya me say mama obi anko report ne bae no abusua bia anko tena ase nkosi nkonya say report na ba doctor say poison na emom say doctor ne kai na wine wo mama doctor no fra abusua ni nyina before kra na obetwe official report no ofra abusua ni nyina de to yanim say adwuma ya de share ne nsa no why mama doctor no wanye 1 CD ye na minim doctor say something me say ne pen enfeli mama o ka che say me say ye na minim doctor say something onti mi nsa ma di sika wono mama obe papa body no edi koi etu ni ka koi eja ye kra ye wo mo kire ho o ka che say 2 weeks time what the results be ba and 2 weeks time mama doctor the results na poison o say poison ama ro busa ye say when na the body ni ko mo kire and you say on ko doctor no say ye na the body ni ko mo kire and you say ye the body ni ko mo kire ye be ma no
and the body ni come much no say what e dey ntina ultimate body come much o yere wo no ntina o de aduro no ko share say be yanka poison ni mo mbekata aduro no be brase mama say asem be say sabre 8 months say body share fridge mi yenim ko be fa so e be body na sie and na case ni so enko me na wo no da so share fridge 8 months wo say o central ha people no kra mpie na ko attorney general mpo na akasa court say me so sika nyina asa misika nyina asa wo central mama misika nyina asa wo central ho no mo na ya de na central ya bank wo sika za misika nyina asa wo central say misu nua no machi ba ma mini panyini machi ba say wo say mama me ehu ko be fa so a ti mo dwen mo say why na man poison mama de tie ne say me wo fa asi who dey no why na man poison be man no na man poison then na yem say be man na man poison because one no wo wantwi wasa fa akira koye oba no ho oba foforo ho ade a wo wale oba ne de we ni nko na we mehye ho we nko na we mehye because anya se be ya ni muguase ama no enti se we ni wu ni esia mama wo wu ye no ofa be wa ne fa foforo me say wo sere me na me ye nua ambia me ka busua betie abusua ntrase na nka 2 weeks time ki yensie enka yensie ofa foforo me wo sere me a mama adipa hu ene 3 days na kusina kodi adaka no akodi adaka no wo labor atwitwa adaka pictures na wo de abekere mo fa ya adaka ni de ahin efe na adaka efe won adaka efe akodem mama adaka efe enko me kete adaka efe akodem bi na hwese de wiasete me kan ya no okate oyi phone free manim just enka yensie de fast na nka se wa ye na yere ho na oba foforo ho ade a one na wo 3 o they say first born last month ye kira asisi a mama ne ofa de na ekotie baye no ne ofa ne sense bia no oka no se ne ofa no koye kokoduru ho no ohun se bi enkoso yi enti no e wo se na konta no man ne de eti bibi ase but ekofa ntokwa baye e wo oye mochre wo se de wa hwe bi enu di akire no na ne ba no so aye ne baba no ono so obi ka on de on eyewitness on de no ho on na eyewitness on de na ogina ho a de esi ya nyina no on de ehu bibia di yanko ne konkohe ne ba no so no de nra yankohe ne ba no de nra Abigail ma o ma mi wu na ofio ma mpacho na mi ofio denesi ma na ye Thursday ano papa me sorry na was me kwa adwuma me sorry na papa afifie nti me sorry na me mama na da we na o say na de we free fie ntem wo hwe a wo ne yere ho ana ye de ya asres na Mondays so for ko ne yere foforo ho me papa oye Osofo True Faith Miracle Worship Center wa pay okay na okone yere ho nti na Mondays me nua ne ba be ko SS de otoso third no na papa friend say onhia no okrom na onto iron man nti me nua ne say oduru krom no okwakoji iron na ba na osi onjina ha say no okwakoji aba nti me nua ne ba afie ntem na mama yes na papa we na oso oba ma me papa nso so ni so okone yere no ho a na ono ohihye ne say Wednesday be ya no okọ na yere ho no akodi 4 days no yere ba ko ho na yere ba ko no akodi 4 days no aba ebi wo ha Friday na Saturday 2 weeks bia no de ahye me ma me say okọ ne branch ba akọ ya sorry to say na onko ne branch no ho nko ya sorry ko hye oba no ho na me ma me so sometimes what me kan asem a ohu ade oyo obi ohu ade nti o kan asem be ka say bia ase we hu ne physical but o say abi menya crowd o papa okọ na yere ba ko no ho nti me ya na me say na dada ampa na one kwa me akokrom no nyina mafie afi yete ho anu ya so obefie am say na da uzia obefie ntam o nti me ko ya no na papa nso nya obi a otena me ma me nchen wo store basa ma sa ada no otete me ma me nchen sa da na ya wada na o ma me do Thursday na me ma me Friday sa da Thursday otete me ma me nchen sa nti me kra me ye say na de modo asode be ka cha papa ma me say na de modo asode na oya na osi minim de na de air pressing na de wa be fie ntam sa ana me say na modo aso say nti me ya na me call me papa na me say na de na de aka wa na de wa be fie ntam sa na osi abi me nam krom na bibi em se me mbra fie ana osi ase bibi kasa kire no se wo mbra fie na bibi besi ana ye de ye serie na me ko dai nti anwumra be 10 me pie ba ye na on papa sa ahye store ana me se me kan no mutim se na de nkofo ya den omo so to mu problem ana ana me de me ko share edem na me say pie ba na osi
asa me dad the whole day no wa mama median no sabi chikalipo nefa kwa koda nti me ya na me kwa koda na me se mama me yefu ya me nsikoja me na me nko toilet na see you ho na papa se pie bae na wo meda na o se me twen Abigail na papa ehye boxer na okita vortic nti o ko share na me so me ko share dem afa endi be 45 minutes na papa frame wo phone so abi mama efi nti me ka se bia sisi a nipa me na ka se bia wadi bibi na ne bofuno no ana me begina omu fie ya nimu ho na me dada wen piamba ana me call dem ana me sa to sanse de ma me san pie me sa be dada wen piamba na ko ka che na kra ba ko se o mebie ye do ne ma me na yesi mama yare ma me ru adem ho me papa se ma me efe me ko na nya fie na ehuro efiri ni hunim na num eba nti me ru adem afi na papa akọ akofa oil ani nsuo no de abegu mi ma me so no aso na so no ye Jesus ana ma me so che bi se so obi twa hye ye mbo ne credit ne enfra na me ye fia pokua me fra wo kra ho na me ye se dada ma me fa atade nhye na me nko frɛ me ma me nua ba akotie opposite me nko friend boss da bi ye me anu enko an fa no krom dada ye ntimi no just me ko fa obi bra na ye no se me hye na atade ye ntimi di kan hye na atade ba ko na oji ne nsa ekɔ fom ana me san hye ne ba ko biam nti sa atade ne nso ma opene hye pa ti bi atare ne hye ne be de dan no fo asese ana ye pagya me me ye na me se mama na opagya ne nsa na papa nso gina ne susie na me nso me ko to nanim ote fom toilet na ye bedroom ho nyina o ehuro ne bu ne no fo so efiri ne hunim na opagya ne nsa kire papa so se o papa we kume Sasam ne firi mama enu mu bae mama ne kan na ni black na firi so ma na ka white na ehuro ne ba na ye na ehuro ne bas ehuro ne she ayes ne ho lemon green bisa efiri ne hunim na num wakọ toilet agu no ho na ayeye bedroom ho nso ka so papa wakumi no ma akra asem pressure na me diri me kana be ko frɛ me ma me nua ba ko e bae according to me ma me nua nukun no so be ru adem na me ma me ewu but na on pese obeka a kire me ma ye de ma me ko nua ni mo edudu ti de ntima kem na me de me nsa fo we e hye nanum na o mi ame and I still na me friend is anti edu hospital ma na ntimi nji no ne e ko friend ko fo ba no be so no mu ne de ne ko to ho ma edu hospital ho de e de ne to mpa ne so na o twa na ni share left and doctor ni bisa ye say odidien and am papa be hwe me ni no si on di hwe and also onom dien and also onom hwe and also ade na for me substance every ne nostrils mu ba atuma doctor ne ka kire no na me ye hunti na me isu na omudi ni pie na omo so machine bi na omudi kwa akosi ni so na me pie ye nti me pie na nche bia na doctor no e pie bai na o se hwan na me ne bai na me se me papa na papa nso gina bonte ye course na o dem papa ko share consulting room ho na me nya ne nso ni ho omo ko share consulting na ko be one na omo pie nti e ho me nya ne bai na me wura ho na doctor ne say mommy is not there na me se sen nti ye tiantia mu na omo ye say omo bua onwu ye bia na me frɛ me wo fa se wo fa ka ho na bra na o se abi bia me wo na any site me nya ka ana na kusina nche bia mo se ka bi ba me koya na kusini na eba na me se da ye de mama aba ho no asere o se ana me okita pipa bi na me se da na pipa we o se ai o ma try dro se me fa nkoto mbre na me se da mako school ma me hwe pipa no na me hwe dro kro o se da bi e hye box no odi akonya ba nti mu yan so wa frɛ ambulance ne ba ya flower da ha omo say omo di nso besisi ne so wo ambulance omo de ne kwa me say da na de me ya akra ambulance e fafunu na makwa akofa ba so omo nya bi hospital ne so omo nya bi nti no e wo say omo kofa we ne ba na ambulance ne so ye na kusi na danfo cause oyi ne contact free ne phone so na ofre no na omo de me ko ofie say me nko no ansu ohie na omo de ma me kogi na me mfa nsu ohie ni hia omo yedu fia na omo nyina ase omo de me be fe omo nyina sa akọ nti me ma me nwia keto na baaye oba no ye pokua na me sister Sarah aden nti ko wura ho no na me papa ene na asori mafo ni bititi ho na me say dada aden o se abi mama ewu o nti ho ne de ma menhu de esi ye biem nhu anse nipa ba be gu fie ho nti me ofa na me ofa so bu afu pa
nti ase ye ko kan asem ne ba ko Sunday yes ko she dates and me kom papa wo dem na me dada ni krepia e wo mu bia ka kire me ade ba ade ne si ye ma me bia na no kan se una waku no osi abi o ma me mo se me kwada me ba fie nta no me tale o ma me ho sa na me sa dada me hu ye osi abi me kan me ba no so ma me ne na me ba na me se mama me no beda no cry yes na ade is na die wo so ne me beda me papa ne kan sa asem wo kire me o e wo ne bedroom ama so ade na afiri ne do ne me beda abi me no ma me da wie ya nche bia na ye ne se obowa ene se efie ne bodam dada me ba na nya fie na ye huru oso obi abisa wa enka se ye fie ka se huru ti sa menya asem obafia mo kra no men kan che obafia mo se mama ebewuo no o kan se me na makunu na ebia na akwakofa asem bebraba ma me so minti na sa asem wesu asem mete ho a na ensem bebre kwaso o ma adwuna me ka kire me wo fa se wo fa sei ni na mama ebewu o ka kire me. May her soul rest in perfect peace. Marriage. Awari. Ma party me ma sa. Me ma me hu me papa na me papa ni 10 pesos no repair tape wa apramai for the microphone for be dance ya ma me say. Me papa hu me ma me na ma me ni she papa ni she. Babi abu papa yi sa ta na chi sa. Achine yam kom na ne me ma me da store dan mu na wo me esa wo me nya na odi machi no krofonfo nyina anim ebra ma me ne wa bre na wo nye sofo na wo tonyom ponsam de ne sa kenya me papa le boss anyom no wo tonyom oni ma me ade di pasta na de wo nye ska papa ko fa akos ma akos no si oba oba sorry ni bi obenye ye free ne ma preko pe tani anim so oba be ye sei akoso ba yo huma bro oba na ma me ko yi ni sika wo bank first light that time first light 30 million e de ma akos fa ye adwuma ono no na ekotogo kwan so say na oni ni kunu chempena what mama papa atete me ma me no ni pressure ajenjine me ma me fo ye kete na me wo JHS na papa ko fa akosi watete ma me sa no obona sum na wo di na tem me papa ka kire me ma me plan say me no honhom mfa me ma me nka na asem nchire obia because onim say asori ni begu bibia happy girl say na papa yo de sa otete ma me bra sa de ewu every year Saturday akosa day dia na wo Jeffrey pokia bra nyina pokia me ma me abuo akoso ma wole ma me abuo ba sister ye tinga di me ma me ye ma me bonesa na me si akosi de me sama wo menya me so na pese me ma me wu ba ba ja wale de boso o pese ma me ni wu na ba ja wale de boso ni na ya wa say o ma me abresa na me ma me jare wo ba na wo yesi asore fo ne ya dance ye o di agoba etu me papa Isaac Arab na forcing edi enim say papa ye nya asore ba oye enua preko poti me beda ye nchen na be fa ye pie say na onim papa chempena na me o JHS ade na wasa we sa course na course de me sama o menya me sa sama do yo maya ena wa ma me wu ja de ma wa course era de no be kasa a course e ko o de me ma me afa so no ultimately me ma me store dan wo crofom for nyina ya dance here obi ti store na ma me ko tu ni say na sorry ba ma me fa store yin ma sorry ba wa je 10 pesos me ma me je 10 pesos because na sorry ba no na what the store yin ma na what store ni mu ye adwuma and na na se dan ni o of course me ma me se dan ni ni pa mo o say o ma bro oba mama say ma me wu ya me so na ye bia me ma me sa bi go papa we kume me de ma me sa bi go papa we kume me nia ba ko Canada o si abi me so da ni ateta mama na ye nyina ye teje mama nchen na o si oba abi kwa me kami wo mo de me ko mo chere ntem se de wo so yensa akosa dey but the paper na me ma me dey Reverend Isaac Forsen. So for good afternoon. Nyame nipa
Prophet Isaac Forsen. Abigail, someone himself say na na wo ma me femua. Dinti na mo kama no tu mu a try say on film one son about. Me ma men can answer munchiro obia. Apart from me, can answer munchiro obia because of authority. Mommy say, Mama call Reverend Prophet. Now what is say? Dear mommy, say what Obaba no submissions are oye nyina near busuafo no. Wow, biological daughter. Abigail. What an why na ka say o. Oba Abigail. One uyire busuafo aba ha say Thursday and sana uyire be wu no. Obaba ne hu se ukra bottle bi na esensuo ne wom. Unyo bi a wotena fie kura. Okwa bontene wafa ba foforo. Ti oyire kura de ho mpanani mahwe. So sada no de wo ba fie ntem. Wotetare uyire ya na jamuru adem. Ka wafo de modi masem. Afi telephone so na ofra obaba se omami wu. Akura so obejina. Obejina wo prechi fra wo mie no sa koy. Eno sa ba biom. Nimpe no so fra da eno so wa mie. Afi onya mu kwan wura wo dem ho no. Na wo se ne maame fie no wura na nya fie o. Ehura ayesa haba mono green. Aso bia no poison na epuba ni hunim ne nanum. Obaba na eke afi wo yire ebe jemu no asema okan se Abigail dada wakume sa asem we nso si wo wankasa wo ba nyasa abanoma wo ba Abigail ena wo yire momiensa we ena sare hosami esi mwanim anyambia so hyefa yemua ti yama okwan se ne abusuafo ne wo baba ka no o se ne sen mami medical ya chia asiefo nyina na imamu nyina nso mboni adwuma mesre mama wani diem nsem ya wo bi sami die ayem na kakra na sabi asem no eba aye no akodi apolisifo ensem e wo central manu asem bibia ewo omunsem anopai emse obi frɛ me ana me ne kasa ese so pese oti bibia fa asem we ho a asem no abusua no de ko central nti ewo aposifo ensem na mintumi emie ma no ewo afidie so efise omugusu a omoyemu enhwehwemu eti na mama se ubi se masem we ho a mesre wani di mu a aposifo bia nkoso mama wo boa wo tiesika mama wo tiesika prophet me pacho me ba misel makache no misel prophet we boso me say ni oh me ba misel mo wadama misel so for me so me say wani die mu say so wo say investigations eguso eno de hia pa ba me busan say uyi jemu enna say ni mama me wife de ofi mu no me fan say boso me watwi mu emu we so no asem no kodi police for nsem ni de omo frɛ me choma no asem ni de britia we ye mu ti na say uyi jemu o say emra mu kura no sa wo de obi do hospital na 24 hours don hwe aduonu 9 ama ojemu a coroner's report sabe a wudini do hospital a mami wanke bia nhemu a odu hospital na wawuo no ana mo ben na prophet utui wadahoroma mediani die ma woni ompanimfo bebre se anopa no omo frɛ na asɛm wo ya so na sabe ma no asɛm de machro ni nyina wo sen prophet meti wase o balunim se uyire na wuo ena ni wuo ni ewuya ya so what is a poison suspected poison what autopsy report so what
me kura no me wo arehuo mu se prophet me ba say what is prophet me tell pa me say what is say doctor Osei Sampene and the papa ya mu no me say doctor Osei Sampene ne pen enfele ne final report tie me so for me ba me say final report say a poisoning and a would we hide who and a more pona prophet utu na sanya wa yahwehwenya oku maame no ano na me busao so maame na wo 8 good months no abai atwoma no asem e wo aposifo nsem a omo ye investigation pacho what ye do ko dina dakam prophet wait dakam my lord listen mama mi nye prophet mesremo odini dia mama no ne mekasa mesremo mama mi ntie no prophet mama wada oyi jemu wo meba o jemu wo wanim one na shadam ana opu ahuro afi akodu hospital we jemu ode na komok doctor papa say poisoning what I want nkwa na me say Dr. Osei Sampene final findings poisoning what report on what say asem we enwanu yere enwonsem nyina wo no me pay yes or no me say what say rabano nyanya me na fra no oh mama Abigail me say what say final findings poisoning what me pay ani another bi eno kwa na me pay what ena wadawro ma me say asem ne ba ye no ma no asem nyina wo apolisifo ensem mo ye mu hwehwemu eno nti ke mesre wani diem say mfra me me can say waku you know me say what is poison ena kuma me no what mama wadawro ma confirm or deny what wadawro ma prophet confirm or deny me mo so bo tie me mo so bo se waku yire but me busa wo say what is the autopsy reporter Dr. Osei Sampene papa ya call police for hono abusiafo gi won kope no poison what mama me ankasa de me nti say ya bo doctor bi din say de wo boya chi okay now what is say ya papa ya mu no na de nti ma what is say ya papa ya mu no eno de mama mate eno na ma sa ne ya kan say ya papa ye no de na what mama we ye the police for na trauma no asem bi and you want to say a poison mama cho investigation na omo ye no ye nyamfa we bia ma it make say we di eja tie me musa investigation ana me musa so wo no waku no me say oyin na ewu busu me pori enwotwe been put on hold wenya me say mo fresh of amunya no mo fa me nto wenya sa oba ne da ye na nyame afre no na okọ nemom doctor ni oye pathologist hello mami so for we do that room akafra obi fre be see me I'm so mama how no na we do that room me sre wa asem we die bo modi ansenka bo be central and asem no wanti me say so for I hold the omo be yo madwuma ba me bu so say oye dofo ena ewu ena bushefo say wọ́n sẹ́ mi ẹ̀ papa ọmọ dẹ̀ ọmọ sọ ọmọ papa ní ehun ní ekú no kwasi mi ya papa ya ma dọ́tẹ̀ ní atọ́ ní final findings the ọ̀tọ́ yẹ kyerẹ sẹ́ yẹ poison díẹ̀ na yẹ wọ́n ní ekú no wọ́n ní ekú ẹ̀rọ̀ba no sáà no wọ́n ní ekú no ọ̀dẹ̀ díẹ̀ ní ekú no ẹja report no mo ti mu asẹm díẹ̀ asẹm na dọ́tẹ̀ ní nìkan. Mama, doctor ne say a poison ena akum oba na to atwene mama ye de akọ ye ni police ye ni sia sister Mike no ye ni sia di fonya na koje mama ye ni sia di fonya na koje report no enya me nko a ena enya me ma be panyini nko a mama
ye ni CID for na nyina na fro car call doctor na office e kokwaje doctor was saying something pen enfeli mama me say report to no empie free central home ma bontini o e central ho mama me so sika gina TNT obi for poisoning obi mama ya ti be manager o se waji o ya jano wo se sika ne de kasa wo Ghana ha be ma na se o kasa to da be mama waka eno na wo ka wo se e ya adwen wo ka che ne ka chire no se e ya adwen ni nyansa ene ye de te Ghana ha se enti yo pa che se ye busua no ye ni adwen mama sase mo mama wanka bi ama ya di a ene ye mi nua no waka free gym o akitisia no sofu gina so anka mepe wo yira wu bosume nwote mama wo fifie so bad dem e ho no na mepese sofu timi ma me defense awo say ne abusuafo kika kire yen no eye no kra na ena nyem bia mpo sa wo yire kra ya otamfo na wo wu a wasa betisi e papa ya se poison Bema, chanto besi ubo. Uni mo renti chanto besi ubo. Baby a ube pia case na kwa pia bojegu musa. Unka postmortem so if you can hear postmortem. Oh Mike fufro. Mama. Reverend. Mama. Prof. Oh mama we dey kafra na me phone no ya na obi na abesi. Matthias here. Na one thing na so bebre say asem no the metumi aka ne dem aka e wa police for mama wo ya usini o me say na no mama me say wo say sika ne de kasa mama wo kasa no eja meba so wani die mu mama sofo sese when ye ni mu hwe mu e na mebusa wo ye o mama mpacha e wo central me say wo na wo yire wu sofo wo yire wu 8 months mama wo ni mo hwe me say asem no pressure bay investigation akodu say 8 months wo yire ka free mu 8 months mama yes what you fear what your ba so omo de be ma wo mama oni na ti o oni na wo 3 so for oni na wo 3 to say me no kasa oh mesemo abu share for mesemo prophet see oni na wo foforo prophet Edio mama manokore nkasa me say medical ni doctor pathologist akasa na mremu no ni kwan se wo gina ya fidie so ene kasa e wo se ya di asa no court na ya to nsafre no de ntia ne findings just a poisoning doctor Nina confirm me say poison sabe pe mama doctor Nina confirm pathologist what confirm me say poison na so original findings a police station and I see idea o investigation o near the abusia 4 copy abusia 4 copies no so che say poison me ra ho mama copy 8 good months 8 good months hello when am dey na to say reverend enya onu am say mo mama we dey kafra na we line no ya na sir reverend mama obama be ka sam kitu bi na eja o mama make one some team mama nka bibi kakra make bibi kitu bi na achero me say sofo ya no mentimi e ma wumwa me say team me say oyin obaba nso ka bibi achero dada eya bi jo ne kasa mama me baba no mentimi ne nkasa wa fidie so me kasa be ma me boy me kasa una wakuno dada die ma me kasa una wakuno una ma me nye free o ka che ma me ne place say una ne honhom mfa because of me free of course edidi na tem o ka che me place where you me free woman because me papa girl na chew and I me papa girl na chew because me na me kwa me pa na chew papa girl na me papa girl na chew me papa e the girl na dem papa phone e free me ka che me say me ya shawoni me ya shawoni girl na dem papa phone o me papa nchen me papa free me ma me ka che so oba bedru fie no na me ma me yi enioma epia bontene ma me ka che say enough is enough makampo me ne wasam sa me kan kire wo bia internet de me de wasam be ko me papa e be pa me ma me a chew e de ko see one pastor so say onka san che me ma me say me ma me kan akoma nto ne yem ne nyina me ma me kan wasam because ogina asori a wo ye hunti
What it mommy sa? It's a person papa say. Me ma me so na wakunu dia na wo de ye nti o ka sa asem. Okay, won ani munzo. Okay, no won number page na ho na papa kas adanti na wo kasa ma. De ye mo ho kra ne say. Nipa no efie ma me ko ye ehuro bebre gu ne boso. E color ben Lemon green. Wako toilet agu adanti na sa time na ehuro ne ba. Ehuro bebre ne ba nyina white me frame e na wo sa frame no what's for phone. I ka tiantia mo mpo abi. Mama ehuro fi mama enu mu ba. Tiantia went to me for phone. A friend ma, me papa make a statement back say, Abi, how much most of muda into mama etiatia mu say, a radicim man, tin that a man tio, or say I, upon I catch me plain say, me ma make a chain say, only a course to Boston mu kume jame. Me upon I class as I'm the shame you. Or catch me plain to me, mamma, and say, a judge, only a course, no Boston mu kume. What you draw kume? What it mommy sa? Aday, oba one in a bre on pana jane. Utu bona su as a sofo, o we are jina puppet soup preachy. As a sofo, o 2 branches. What's me for oba wa sorry nim? And then now wo. Oba no so ni ba no dia kwara bre me mama. Mama Isaac aso pe kwakwa ya kire mama ya chwo nim se na sorry ba se na ye ni kunu ba. Ne kunu pena eba na one ne wo ho na maame akwaji akwa ni o siesi akwa ni ti ne ho ma me pese me ka asem ba ko kira ko se na pese obeji aware de boso enti na mama papa ku me maame no enti akosi ne so de me ka ne she me ni o choose tepa enti ye nyina yenso ye nya tepa na o se me ba wo ye nya tepa de mani anje pa na mande de me we me ko ja no school obatai be na ajimi o se mando de be ko school. No go shut them. I no poison you. About time ben onim dia ko so oni de bia o kasa be go me wo mo ba ye mo bo. Na course o chili pa. Akosi chili. Ame ma me na kasa no. Onya mre won pai bom kam sa mre kam ma me na wo da da. Onya mre. May her soul rest. Onya mre won pai bom. Perfect peace. Enti me ma me na die. Ma, me jina me ma me na say. Me ma me ti me go for poison say me no me wo ja me ma ho. Ke you so be na de man no. Me no papa the poison the man no. Wo papa. Meaning cause adanti na eye poison na o say bewu. O so papa we kume. Ma me say omudi ne ko akra ko nja akra che say omudi ni free hospital ho no mo akra free hospital ba papa ne ko say nsuo hia akra we kwan no say onworo ne nsa. E di entia. Wo se wo horo ne nsa ansa na. Ode ne nsa share ne mama enu mu. Wo horo ne nsa. Ma, me mama ya drew your stairs na yes and na me yes because eye wo hearing the pressure that was into ma me papa ba ko and drive car no on what drive in the car bibia pussy no say bia I say oh ma me ne nyare o ma me ne nyare ma jama na yemo say onyare ni tinya ne ya ni bibia nya ne ya ma na wo papa ka show say unsa na de show mama enum no hohoro my free hospital buy na mo yes o mo de ni kwaji na papa say no buy radem ama na kura ba ko say on paper toilet ni free ho toilet nso kan it's be o say abi hohoro won say na hospital de na mda me ma me yare anya hospital asem o ama say bi ko hohoro won sa na wako hospital aba what it mami sa at the second because say na wo pera ye ni bibi mesemo mama na she fridge 8 months maintain me papa I will say ye boje go investigate I will say eko don't ni na ye ne enka ho me say aka mama me say 8 months ni mama ma ko central kwa me say ma ko ho akwa mama me say me sika nyina asa misi kai na sa central wa people need to be pie fra kwana no na kambo sa akwa attorney general ye kwa ye say ye kwa attorney general mama say ye boa misi mabusu apanyin ne wa hene na tuka akwa attorney general panyin na tunka ta nyina kesi bia ma ho edo so commander ka che say e kwa attorney general o mo kwaji nchiremu aba mama say o mo boa mama ka central ho no ma be ma na tue sika o se Ghana risk de kasa mesu ye mercy ni musika asa. It's gonna mama say people doctor the report about say poison I say court
na ye wu de e ma poison ne ba ya nipa na wuo ana say why na the man no ana say obibi mu no wa e wo say ye hwehwe say ye wu process cry be fa so a be yibody na sie uko central commander say ye wu ka be fa so a be yie regional commander de onya say ti wu ka no aka nipa kora ko no yie commander akwa ye ko ya ko no ho because minyin ni say regional commander be yes district commander mama was say ye ko be fa so a be yibody na sie ena ye hwe ne ye nyini ye sie mama na say ye yisia ena me bi say ne say ye be ma ne wo issue e be dey na be ma na timi aba yie na say wo so ye ne nko ye fine na wo ye omra mesie ne yire mama me so say menti asie da mama me say menti asie I was say court ansa na ye sie mi nua no tisi yakwa akohwe video na ba na video ne me ayana meti asem a ho na no menjeje but assembly so ho no ma wotia adansefo ni ho but utimi twa asem no bi de ye adansefo en say sofo yi oyiri wuye no e say the first person we can bo abusuafo amane oba na abusuafo amane yes obo abusuana amane na abusuana ba no mahu de ombeye asira omodom de shana akoma akoto ayi mochre ebi omo amamre amane ne amamre bi omo ye omoye betu fidi ya na wo de akoto na ra kwasha mochre ebi kwa no nyanwoi Osofo dia pa na wakafa asem we ho yo me da se menua se wato asem no na wo dia mame edi nkan me chia watiefo ene wo mo hwe ye o Shark TV na meka asofo ho asem kakra me gidie se asofo ho asem beto ho a ya na obi a twena so epese otie because of say adwuma no ebi mu asey adwuma no na yenhye ade bi enso ewa ha se nyame dwuma no edene pa nyame dwuma eya adwuma bi a ede enti de obetumi agina mu akwa awie no na oya ade na yenhwe no ma bi se adwuma no obitumi sha ase fefefe bet awie no na enkoye last na me ne enkrofo bi di nko na me ka twero me se obi betumi agye ho contract obekwa sori mfie bebri obi betumi agye ho contract na obetena so de kwan se obefa kwan bi se obeyiwu afira hia dem ho onya yi ofiri owie pe ono so na wajai asori no sofo yi die no so hwe mu a saa na akoye oba no a eye side check no eba bedada no ana ese wodi no ayi na firi nyame dwuma no ana saa ayi me ba o mentwa no saa oba no kwa na oba ho ano ayi maame ne baba no boni din no o kyeresa asoro ko mba ya no mu ni hwe ayi saa maame ni hwe nti sofo maama no kwa na ye den edi ni store no behind no kwaje store no sa de ma we because of na sorry ba eno na make say obi betimi aba adwuma no ono contract na waje kwan obefa so obewe no obi obewe no ayese kronfo so opese owi a obetimi no atena kuma se tutamale na adwunu nyina ne se je so owi a yes o monitor us very good yes yeah etie eno no na edi nkan no mema busuafo no yakọ se omo enhye den ese de adu no unyane na enyi ne mom sofo ne de o se mra eye adwuma na emra ye hwe video no misua ade bi efa na konta no ho na konta no mitu chema no wo ye bema sei ena wo se wugina chenka na konta no eye monyomonyo bi a nka asem wi kometwa fa so utie mu kura na se na danfo kura no ne na konta no mo ekun so yes enti chenko still na wa nyina ba bi a ugina pese wo hu de kum ni nua ba na enka omo ka chese ayedi so nti wo ye bema eno ma bi wo ho a gina na mesama ba Ghana doctors also se wutie asem na doctor no ehu se poison but also at yes but so for no ene no ko share kokuo mu eka asem no e ma nkom pese omo ekata so in fact Ghana doctors for no ebi adwuma enso ni I said nurse for no ebi mo adwuma enso ni last na ye hwe video bi a oba se wo a oreko ne ba ne akofa de wawu e de e wo sa ban hwe sa de no eno ko akofa de wawu obi dia oda ba bi very good ana o mra asesa eno dina atams no ayi DNA test no omo kwaya bo se very good e match oba no timi so di no kwama ni na yi no ba sa asem wo no so da ko e ba sa asem no so enti
Ghana doctors no omunye omadwume ena na kwanta no so senior action na kwanta no take ye no eye ena ne baba no enso senior ne baba no eye no eye na emom me pese yensa ensua de toda me ba ya no pese me kire amanfo ade bi ewiase obi pese odi ubone a ono ya akasa de akro pese ono ubom because enti na sisuru nipa obem se utie ga na asem na emla na papa no awale ne mu enwo ntawanta wom but papa no eba ma me nche da ko bi se odo eya ye nche sa no ma no so enso because se no si ba ye opese na sa da no tutumi se na adwene no wonu mu nti opese oma odo no eso do on de oko but ye ni aka no so obi to da na obi epetru ben obi bisa one study yenya study nema yeni enna ho ewo sa enoma no sofo no de wa committee nemom no em say ewo police so ebehwehwemu yenim se wa kunu de bet ewo so mu the reason yes and okre sofo that's pa nyamishao yo aye evangelist donko ono ana ene no wa guest baako na wa chechiri mu wa kana de na me so kakra me wa me ese me kafa won say siro nipa wose anwum bi abaye wose nipa bi ye kobra o nipa bi ye kobra o enwum no menye wadwen se esere ana wantu ne ye obi enu oye perfect nti se wutie enwum na famu adwene no ensem na woka no ana tie akwasa twene Jonas okasa nyensem bet atamdide na ewo mu no ana ya na yempe bet Ghana no wa ni obi atama atamsa na ho na ne ho ma na ho so yi what I say nti se oni obi nam ebi ono ya kana so pese o sa na obuma ya hwe nipa ne yi unim de odeba because sofo no so no nwa se ana ono so no medma ka se ya ono ne kunu de ya bet men ka se wono ba video num no se ono ne kunu pa de ya sofo no na adwimo ha nti ameka sa ne se just movement and ya what's na be free one no ye we wuni ya na ba se na de mawale aso na de ban maama me na mu kra ka se ono kra de ne wanwa o no de ne ohu ana de na sa movement na wo da faso wo se ma na awudi a ho me ti wase na wa plan na sa adwini mo ha yes eze ka wo ma no ko achiri da bi ma menya bi mi musu fa sa adwini eze bi musu ba fa sa adwini no nti no ma menya na yenhwe yen wuye na yesere mo we no enya ba wi bet babia emrada bia no Ghana police ene lawyers omo Ghana yesere mo mamu hwe sika mamu ni sika chi mumfa no kwanto obieda mumfa no kre no ento obieda na wonnim se bibetimi ayeda ato yefa no kre ento obieda sofo last word na yefa enkwari wonnim se o ka sa so na me kai wo asem bi se ya na me ne nkrofo mtano mkasa se awari beblia ya na nipa bebli ewu na oyerewu etitru mema yewu no dodo na bi wo ho a nyanyankopon na ato ne nse o ebi wo ho no ma awali enum no etitru ema no mutumi pause mema no papa me ka asem bi se memenda duru a kire memene okumase ba bia be hu aye bi akọ obekọ no bo se bema ene adeda no wompam da bia na ma ye kunafo ba we di akofa oba so eya but awale na ye wale no yema ye ni ena ho emma biblia a omuwu no dodo na awu no egina awale no ene emma no biblia so di omo ye se dada nchene ne ye wo nkakra so nchene we de meni we dada dia very good yes I said yes I ale so ne yeku yankopon hira wo enti awale no yema ye ni ena ho num yema ye ni na ho yo osofo ye dase pa ene mesrewa Shark TV na ogusu ahoye no fa comment ebra na yehu adwenkyere me dase share emaye de yesa free one say share emaye Shark TV gh say odoya share emaye babi biara obehu eye video no share emaye na nyame inshallah yadu besia da foforo bye bye.